prisiminiau, aš jūs pamačiau ir prisiminiau dabar, kad jūs ir kelia tos visus video, aš mačiau jumis Facebook'e, nežinau. Jums taip nėra pagrindinis darbas, jūs klientą diskriminuojat palei jo veiklą. O kaip čia? Prašau mano žodžio, aš tiesiog, jūs darote tokius dalykus už nugaros. Va, jūs darote tokius dalykus, tai kaip čia traktuoja? Привет-привет, мои любимые девочки и не только девочки, кто смотрит меня. Ну что, сегодня иду опять же наводить красоту на свое личико и иду к визажисту, которая цена 45-50 евро вечерний макияж. От чего это зависит, я не знаю, обязательно у нее узнаю. Что касается адреса, где она снимает кабинеты, но это реально в попе мира. Но не знаю, знаешь, ну без машины к ней, ну без шансов добраться, ну просто без шансов, ну реально в попе мира, короче, снимает она этот кабинетик. Почему? Может, как бы услуга ее визажа не очень актуальна, не знаю, да, ну очень интересно, пойдем узнаем. Что касается ее работы, ну такие простые работы, ничего особенного, знаешь, нету. Так что какой макияж в итоге получится, потом увидим или не увидим, смотря как меня примут, не знаю. Что еще хотела рассказать? Хотела рассказать, что заходим в телеграм-канал. В телеграм-канале вы самые первые все узнаете о происшествии. Происшествий бывает у меня много. Ну что ж, пойдем и узнаем, как, что там и так далее. Jo, labai atsiprašau, oi, kaip čia gražu. O galiu pafilmuoti jos darbus? Ne, nes aš dabar vat ir prisiminiau, aš jūs pamačiau ir prisiminiau dabar, kad jūs ir kelia tos visus video, aš mačiau jumis Facebook'e, nežinokit. Negaliu flowers pafilmuoti? Ai, kelias, ta prasme, jo, bet patį makijažą, nes aš atsimenu, jūs ten viską keliat, tai aš nenorėčiau. Nu, aš save filmuoju, jūs nebūsit kadre. Aš žinau, žinokit, bet aš mačiau jūsų video, aš tikrai atsisakysiu, aš nenoriu. Kaip suprasi, nenoriu, čia ta pati reklama yra, kaip suprasi, nenoriu. Aš nenoriu, aš pilnai turiu teisę, kad aš nenoriu būti keliama. Aš noriu, aš keliama. Aš nenoriu, žinokit, aš mačiau visą ir kita meistrė atsisakė irgi, tai tada nedarė makijažą, žinokit, tikrai nenoriu. O tai jūs būsit kaip visi? Aš būsiu taip, kaip aš noriu būti. Nu ne, sakėt, kita meistrė atsisakė. Tai taip, aš mačiau ir aš pilnai suprantu tą meistrę, kodėl neatsisakė, aš irgi lygiai taip pat nenoriu. Nu, tai aš neklausiu jūsų norą, aš save filmuoju, ne jūs. Tai nesvarbu, ir aš atėjau, aš esu klientas, žiūrėkit, aš nenoriu konflikto, aš tikrai atsisakysiu daryti makijažą tiesiog. Aš irgi nenoriu konflikto, nu aš atėjau pas jūsų paslaugos sumokėti pinigus. Tai, kad aš pati save filmuoju ir ką aš dedu į internetą, čia mano asmeninis reikalas. Žiūrėkit, aš suprantu, bet aš mačiau, ką jūs keliat ir aš atsisakysiu tada daryti makijažą. Aš nenoriu tokioj sąlygoj dirbti. Kaip suprasti tokioj? Tiesiog aš nenoriu, aš turiu savo tiesiog įsitikinimus, nu aš nenoriu ir viskas. Nu, tai jūs nei pažįstat mane, nei ką, kodėl jūs mane diskriminuojat palei mano veiklą. Aš tiesiog pilną mačiau jūsų video ir kaip kitos meistrės lygiai taip pat atsisako dirbti tokiu atveju ir aš lygiai taip pat atsisakysiu. Aš tiesiog tikrai nenoriu. Čia nėra mano pagrindinis darbas iš viso, aš tiesiog darau, jeigu mergaitės man parašo, aš padarau makijažą, čia nėra mano pagrindinis darbas, aš nenoriu. Tai aš ir neklausiu, jūsų pagrindinis darbas, ne pagrindinis, aš esu klientas, aš nenoriu ginčytis. Aš atsisakau, jeigu jums netinka, tada aš galiu jums nedaryti, aš galiu kitas meistrės rekomenduoti, jūs galite kitur ieškoti. Jeigu lygiai taip pat parašysite dabar į grupę, aš pilnai tikiu, kad atsiras dar bene kiek meistrų, kurio galėsiu jums dabar padaryti makijažą. O kam jums to daryti? Nes tiesiog aš nenoriu ir viskas, ir aš nenoriu ginčytis. Jūs nenorit priimti klientų? Aš nenoriu būti filmuojama. Tai aš jūs nefilmuoju. Jūs manęs nefilmuosit, aš nenoriu, tiesiog jūs po to keliat, aptarinėjat ir taip toliau, aš tiesiog nenoriu. Pas mane paskutinės labai daug atsiliepimų gerų ir kodėl aš negaliu atsiliepimą padaryti. Žinokit, man reikia. Tai jūs aš tai darau, čia mano kontaktas. Iš anksto? Neprivalau. Tai aš neprivalau jums atlikti makijažą tokiom sąlygom, lygiai taip pat. Aš neprivalau spėti iš anksto, nes aš filmuoju save. Jeigu aš filmuočiau jūs, aš tada turėčiau. Bet aš nenoriu jokių kamerų, aš nenoriu iš vis čia, kad būtų tokie dalykai, kaip jūs nesuprantate, tai yra mano pasirinkimas, aš dirbu tokį darbą. Tai yra apie jūs ir apie jūs, kad jūs norite filmuoti ir viskas yra su tuo gerai. Aš lygiai taip pat dirbu socialinę mediją ir mano yra kitas pagrindinis darbas, kur aš darau socialinių medijų turinį skirtingiam verslam. Bet aš apie tokius dalykus įspėčiau ir aš ateičiau apie tai kalbėčiau.
Nu, Aš bet aš nedarysiu tokių neįspėju, dalykų. nes teisiškai aš galiu save Bet ir iš filmuoti. kokios jūs anketos parašėt, nes jūsų profilį aš laik mergaitę apsižiūriu, pasižiūriu bruožus, kaip aš daryčiau makiažą ir taip toliau, jūsų visai kita anketa, negu kuris filmuot visus video keliat. Ir kas? Tai jūs dar kitas anketas turit, iš kurių neįspėjat ir taip po to už nugaros keliat tos video. Kaip suprasti už nugaros? Jūs mane atpažinot, Jūsų jūs anketoj žinot, kad... nėra. Ne, jūs iš nuotraukų visai kitas žmogus atrodote. Nu, tai jūs ne VMI kažkokia, ne Tai jūsų ten inspekcija. net ne jūsų profilis yra. O čia ne jūsų reikalas. Gerai, žiūrėkit, aš nesiginčysiu, aš netliksiu jų makiažo, aš atsisakau tokį dalyką daryti, lygiai turiu tokią pilną teisę kaip ir kitos Ne, nu meistrės. tai faktas, tai faktas. Tai aš atsiprašau, aš tada jums netliksiu makiažo. Ir man labai gaila, kad jūs neįspėjot, nes tiesiog aš esu ir po operacijos, aš gaištu savo laiką, kad aš čia važiavau apskritai tada, nes yra labai negražu iš jūsų pusės. Aš suprantu, ką jūs darote, kad jūs keltė tos video ir viskas yra su tuo gerai. Aš darau bet iš jūsų atsiliepimą. pusių, bet tai aš suprantu, čia yra kaip ir bloginimas ir taip toliau, bet iš jūsų pusės jūs turite įspėti meistrą, kad tokius dalykus jūs darysite. Neturiu, kiti- nes tai palei lygiai taip pat teisę kaip- aš galiu save filmuoti. Nu, paklausykit mane. Tai Kaip aš suprasti? teisę turiu atsisakyti. Kaip suprasti, aš negražiai darau. Aš atėjau, sakau, kaip gražu, kaip viskas ir aš pasiruošęs jums už atliktą darbą sumokėti pinigus. Kaip suprasti, aš negražu. Kaip suprasti, negražu, aš elgiuosi, kad atsiliepimus rašau apie meistras. Jūs pirmą užsirašyti makiažą net ne iš savo anketos. Aš neprivalau iš savo Pradėkim nuo anketos Nu užsirašyti. tai yra darimas už nugaros, kaip jūs nesuprantate. Kaip suprasti darimas? Žmogiškumas. Kaip suprasti darimus iš nugaros? Žiūrėkit, aš net nenoriu ginčytis, aš gaištu. Jūs tiesiog nesat savo laiką. VMI, jūs nesat kažkokia Ne, aš inspektorė, nesu, kad bet aš esu žmogus ir aš turiu teisę atsisakyti. Suprantate? aš esu žmogus, aš turiu teisę Ir save aš lygiai, filmuoti. tai viskas Ir tvarkoj, jūs bet dabar galite diskriminuojat žmogiškai- mane. Ne, aš nieko nediskriminuoju. aš Diskriminuojat tiesiog palei nenoriu mano tokioj aplinkoj veiklą. dirbti Ir aš turiu pasirinkimą ir aš galiu rinktis. Ir aš pasirinksiu netlikti tokio atveju makiažo. Aš lygiai taip pat dirbu socialinę mediją, bet tai yra paprastas žmogiškumas, kur jūs įspėjate ir viskas ar nieko tokio. Ir jeigu žmogus pasako, ne, žinokit, aš nenoriu tokio aplinkoje dirbti, tai jūs galite ir sutikti. Bet jeigu jūs nenorite, čia yra jūsų pasirinkimas. Bet aš tiesiog jums kaip meistrė, kaip žmogui sakau, kad tokie atvejai būtų iš jūsų pusės labai gražu, kitom meistrėm lygiai taip pat įspėti. Nu Ir tai apie jūs pasitarti, žinot, pakalbėti. ne, palaukit. Nes Jūs, man yra čia ne piniguose esmė. nu gerai, jūs žinot, kad aš darau tokią veiklą. Jūs iš karto man pasakėt, aš taip nedirbsiu. Jūs iš karto einate į konfliktą. Kodėl? Aš neinu į konfliktą, aš jums tiesiog pasakau, kad aš nenoriu, aš noriu atsisakyti. Atsisakyti mane kaip klientas, bet jūs nepasiūlot kompromisą. Aš irgi Kompromisas nesuprantu. aš jums siūlau, jūs galite rašyti grupę ir sekantį kartą žmonės įspėti iš karto, kad jums nebūtų tokia situacija kaip dabar su manim. Tiesiog, nes jums ne pirmą kartą jau yra tokia situacija, kai jums atsisako makiažą ir man atrodo, jums 1% iš visų vizažišių. Kiti padaro ir aš labai fainą atsiliepimą Aš rašau. nebūsiu kaip kiti. Man čia nėra pagrindinis darbas, aš darau tai iš meilės, man tai patinka, bet aš nenoriu tokio aplinkoje. Aš irgi iš meilės darau, kad viešinu vizažistės ir reklamuoju ir visą Tai kitą. viskas Iš visų. savo pusės, iš meilės. O ne iš to, kad dergtis ar dar kažką. Na gerai, mes Čia net- jūsų Yra galvojat. jūsų viena nuomonė, mano yra kita nuomonė. Aš atsisakau jums daryti. Nu, jūsų makiažą. nuomonė tokia pati, kaip ir dauguma vizažišių, kad tipo aš šmeižiu ir taip toliau. Žiūrėkit mano anketą, Aš kur nesakau, kad šmeižimas. jūs šmeižiate. Aš tiesiog sakau, kad mano atžvilgiu tai yra nesąžininga, kad jūs man visų pirma raštą išnet ne savo anketos ir jūs tuomet ateinate, jūs apie tai, ta prasme, aš sakau, kad man nepatinka, aš nenoriu, man gal tai kelia stresą, aš tiesiog nenoriu dirbti tokio aplinkoje ir aš pilnai turiu teisę atsisakyti. Bet Aš jūs, neinu bet net į jūs jokį net konfliktą, aš jau nežinot, žmogiškai- ką aš filmuoju, Aš ir kaip aš... nenoriu žinot, man nereikia, aš tiesiog nenoriu. Aš pilną teisę turiu atsisakyti, aš nenoriu tokio aplinkoje dirbti ir aš taip nedirbsiu. Ir aš tiesiog nenoriu, jūs yra viena nuomonė, viskas yra su to gerai, mano yra kita nuomonė. Aš tiesiog kaip meistras, kaip žmogus žmogui sakau, jums patariu nuo širdį, mano rekomendacija, aš tikrai ne per pyčius, aš jums nieko blogo nelinkiu. Aš tiesiog sakau, kad mum iš mūsų meistrų pusės, jūs kaip nesate visažistai, jūs nesuprasit mūsų pusės, kaip ir mes galim nesuprasti jūsų. Bet aš tiesiog sakau jums kaip žmogui, kad kitą kartą jūs prieš užsirašant makiažą jūs galite įspėti, kad yra tokia situacija, aš darau tokius video, ar jūs nieko prieš ir tada mes galėsim žmogiškai išsirinkti, ar mes norime ar ne. Gal jūs tada mūsų išvengsite, kur mes nenorime ir jūs iškart nueisite pas tas meistrės, kurios nieko prieš ir sakys, jo, davai, fainai, darom. Ir viskas su tuo yra gerai, kiek žmonių, kiek meistrų, tiek nuomonių. Mano yra tokia nuomonė, kitų yra kita nuomonė ir viskas. Labai gaila, kad jūs neįspėjote, nes tai tiesiog žmogiškumas. Ir būtumėm išvengę viso šito dalyko. Tiek jums nebūtų reikėję važiuoti, tiek man nebūtų reikėję gaišti laiko ir važiuoti.
Nu, bet jūs sugaišinam laiką, jūs galėjot tiesiog padaryti makiažą, sumokėčiau pinigus ir išeičiau, viskas. Žiūrėk, nu man ne piniguos esmė, man yra ne tas, aš tiesiog nenoriu, aš Nu, atsisakysiu, taip. taip kaip kitos moteris atsisako ir turi pilną teisę ir aš jas suprantu pilnai, tiek suprantu ir tas, kurios neatsisako ir jom yra viskas gerai. Mano yra tokia nuomonė ir aš laikysiu savo nuomonės ir aš tikrai nepiktai, aš jau nieko, ta prasme, blogo nelinkiu. Tiesiog mano yra tokia nuomonė ir aš atsisakysiu. Ir aš tikrai nepiktuoju. Aš jums garantuoju, jūs parašysite dabar į grupę, jūs rasite dar meistrų, bet jūs tiesiog įspėkite žmogiškai ir jūs, ta prasme, nuvažiuosite ir jums nebus va tokių situacijų. Aš atsiprašau ir jūsų sugaištą laiką, ir man gaila mano sugaištą laiką, aš lygiai taip pat galėjau toliau kitus darbus daryti, nesakau, makiažas nėra mano pagrindinė dabar veikla. Nu, man nesvarbu, ar yra pagrindinė ar ne. Jūs viešinate, kad jūs darot makiažus. Nu, tai aš užsirašiau pas makiažo meistrę, vat ir viskas. Ir aš darau atsiliepimus ir darau nuoširdus atsiliepimus. Jeigu viskas gerai pas vizažistę, aš visą laiką parašysiu ir pas mane highlightuose yra best of the best master. Ir visą laiką taip. Bet jums, kaip nėra pagrindinis darbas, jūs klientą diskriminuojat palei jo veiklą. O kaip čia? Prašau mano žodžio, aš tiesiog, jūs darote tokius dalykus už nugaros. Va, jūs darote tokius dalykus. Tai kaip čia traktuoja? Tai kaip man įvardinti, jeigu jūs rašote ne iš savo anketos, jeigu jūs ateinate, pasako tokius dalykus ir aš... Kokius? Jūs man visų pirma net neįspėjo, kad jūs filmuojate, aš jumis iš karto atpažinau ir aš pasakiau, kad aš atsisakysiu, jūs toliau su manim ginčijatės. Nu tai aš filmuoju save, aš ne jūs filmuoju. Bet ne tame esmė. Tame esmė, kad įstatymiškai aš galiu save filmuoti, aš nesuprantu. Ne pirma situacija, aš ne pirma tokia mergina, meistrė, kur jums nesutinka su jumis. Taip, ir aš, pavyzdžiui, nuoširdžiai nesuprantu, kodėl, nes mergina ateina, pati sumoka pinigus, pati reklamuoja socialiniuose tinkluose, mano geri video surinka po 20 000, po 50 000 peržiūrų. Bet aš neprašau to iš jūsų, man to nereikia. Man reikia. Man. Tai jūs tada ir įspėkit, nes jeigu jūs čia yra jūsų darbas, jūs iš to darotės peržiūras ir taip toliau, tai jūs tada ir įspėkite. Tai žiūrėkit, gerai, jūs yra tokia nuomonė, mano yra tokia nuomonė. Nesvarbu, gerai, viso gero. Viso gero. Ну что, не будем обсуждать, но мы обсудим. Рубрика у нас сегодня такая. Знаете, мне зацепило такой моментик, что она сказала, вот, если девочки меня попросят, вот я еду и делаю макияж. Это не основная моя работа. Подожди, секундочку. Секундейшн, да? Секундейшн. Значит, ты должна это делать в полцены, не 50 евро, а за идею, если попросят. Потому что она так говорит в позе жертвы, что она такая, вот она жертвует собой, она, девочки попросят, вот она делает, но это не основная ее работа. Подожди секунду, ты снова получаешь за это деньги. Какая не основная работа? Основная работа, мне это вообще не интересно. Ты за это получаешь деньги. Это значит, что не работай такую работу. Если ты считаешь, что ты в позе жертвы, значит, тебе эта работа не нравится, и ты вот жертвуешь собой, чтобы приехать, чтобы вот сделать макияж, потому что вот меня так просят и так далее. Так не работай такую работу, если тебе не нравится. Но это реально тот человек, которому не нравится своя работа. Это то же самое, вот я бы не могла бы работать и делать педикюр. Почему? Ну, мне не очень нравится эта работа. Ну, просто вот это мое субъективное мнение. И я считаю, что, ну, мне не очень там чужие ноги трогать, все такое. И если бы я работала педикюршей, я бы тоже так шла бы на работу с такой, типа, как одолжение, потому что мне эта работа не нравится. Но мне как бы и надо работать, и надо тут педикюры эти делать. Ну, вот, и шла бы вот с таким настроением. Но если ты идешь с таким настроением, так не работай такую работу. Но есть много другой работы, которой ты можешь работать и с удовольствием общаться с клиентами. Что это такое за одолжение? Вот девочки меня просят, я вот такая святая, я вот еду, и берет за это полную сумму 50 евро. Ну, где это одолжение, где это поза жертвы? Не надо тут нам показывать позу жертвы, да? Угу. Еще и как я словила ее на слове насчет дискриминации. Я ей сказала, что почему вы меня дискриминируете по тому, чем я занимаюсь. Она говорит, нет, я не дискриминирую, я просто знаю, чем вы занимаетесь. Понимаешь? Оля! Ну так, я тоже самое сказала, я говорю, во, я словила тебя, да, вот. Так то же самое ты мне сказала, только другими словами, не сказала слово дискриминация, понимаешь? Не, ну это, я не знаю, вот те, которые не принимают меня на процедуру красоты, ну они какие-то, ну реально, я не понимаю их логики, ну я не понимаю, я уже сколько хожу, я уже не один, ну как бы не один год этим занимаюсь, я уже сколько хожу, я не понимаю их логики, ну объясните мне их логику, ну напишите кто-нибудь, ну в чем проблема?
И девушка сама к тебе приходит, сама пишет отзывы, сама там тебя рекламирует, еще платят за это деньги. Все платят за рекламу, а к тебе пришел такой человек, ну так воспользуйся моментом. Где, я не понимаю, мои видео очень хорошо в социальных сетях набирают просмотры. Я очень надеюсь, что в будущем и в Ютубе буду так классно собирать просмотры. Но я очень в это верю и очень надеюсь. Но что касается Инстаграма, так там и хорошие видео, там и по 20 тысяч, и по 30 тысяч. Я считаю, это довольно-таки неплохо, так как у меня очень мало подписчиков, но просмотры просто, ну, зашкаливают, да. Ну, конечно, те, которые выгоняют там по 300 тысяч просмотров, ну, там, как говорится, есть что обсудить, да. Вот, но и хорошие отзывы собирают, ну так я не понимаю их логики. И во-первых, я клиент, ты обслуживающий персонал, к тебе пришел клиент. Неважно, тебе нравится, не нравится, чем он занимается, нравится его внешность, не нравится его внешность, ты работаешь такую работу, ты выбрала работать такую работу. Я не работаю визажистом, потому что я, ну вот не могу работать такую, например, работу. Ну ты работаешь такую работу, ну так какая разница, какой клиент к тебе пришел? Ты должна его обслужить, потому что ты работаешь такую работу. Нет, я отказываюсь работать, я не могу работать в такой обстановке, мне вот не нравится, что вы там делаете, мне не нравится то, мне не нравится это, я не спрашиваю твое мнение. Вот именно, что я ей говорю, я не спрашиваю вашего мнения. И она еще так мне говорит, что вот я приехала зазря, я после операции, я вот зазря приехала. Подожди, секундейшн, да? Секундейшн. Я клиент, мне не важно твои личные проблемы, да? Ну, мне интересно, но какому клиенту интересны личные проблемы какого-то чужого человека? Я понимаю, там, вы к подружке пришли, там, да, на макияж, и она говорит, блин, я только после операции, ла-ла-ла. Ну, ты можешь, как бы, да, но тебе интересно, потому что ты с ней общаешься. Я не общаюсь с этим человеком, мне не интересны ее личные проблемы и то, что она приехала зазря. Я ей говорю, ну, так прими меня на процедуру, сделай макияж, я тебе заплачу деньги, и ты не зазря приехал. Нет. Я и говорю, так вы не дали мне никакие компромиссы. Вот напишите в группе, вас кто-нибудь сегодня еще примет, вот напишите в группе, я вас принимать категорически не буду. Я не знаю, я говорю, я не понимаю их логики. Сколько я хожу, сколько раз попадаю в такие истории, я логики не понимаю. Не понимаю. Ну реально, ну никак я не могу понять этой логики. Все хотят рекламы, все рекламируются. Я ее как нашла, потому что она рекламируется в группе. Она там пишет девушке, кто может сделать макияж в такой-то, такой-то день, да, и там куча смс-ок, и она в том числе, она пишет, да, я свободна, да. И еще забыла упомянуть, что она мне сегодня написала, я сегодня была записана на 2 часа, она мне написала где-то около, без 10 час, да. Она мне написала, вот я уже на работе, вы можете подъезжать, если вам выйдет, можете пораньше приехать. То есть это настолько много работает человека, что он может, ты пришла, все, ты мне не нравишься, ты не прошла мой фейс-контроль. До свидульки, до свидулечки. Я не знаю. Я не знаю, что происходит. Что происходит? Где критическое мышление? Где логическое? Понимаешь, ну никак я не могу себе объяснить. Не логически, не критически, ну никак я не могу себе объяснить эту ситуацию, да? Никак я не могу объяснить эту ситуацию. Может, вы поможете в комментариях объяснить эту ситуацию, что, происходит в их голове, потому что, ну я никак, уже сколько я хожу и сколько вот видео такие выходят, к сожалению, я себе объяснить это не могу, потому что мне это совершенно отсутствует логическое, отсутствует критическое мышление, оно отсутствует все. Они как бы вот поначитают вот эти вот хейты про меня, и то, что вот другие визажисты выгоняют, и они считают, что я буду поступать так же, вот как, знаешь, баран, да, барана загоняешь, и бараны все идут в одну сторону, так и они идут все в одну сторону, не смотрят по бокам. Вот как бы так, наверное, я не знаю. Честно говоря, девочки, и я не знаю, как объяснить эту ситуацию, это очень ситуация критически, нелогически непонятная эта ситуация. Так что вот так. Но, к сожалению, мне нравятся больше хорошие обзоры, но, к сожалению, выходят и такие обзорчики. Ну, что делать? Давайте пообсуждаем в комментариях, милости просим. Еще, как я говорила, в телеграм-канальчик. Так что и пообсуждаем эту ситуацию. Что же происходит в голове у людей?
Да, вот интересно было бы залезть в голову к людям и прочитать мысли, что же там происходит. Но я думаю, к лучшему, что мы этой способности не имеем, потому что там, о май гад, я чую, что там кошмар был бы, если бы мы так умели читать все мысли. Ну так вот, я не люблю такие обзорчики, но что делать, если такая жизнь? Да, если такая жизнь. Надеюсь, что следующие обзорчики будут очень-очень хорошие, и я верю в это. Я как наивный ребенок в это верю. И как всегда я говорю, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно.